intro no me nua bema besma kwasi ensia ogina ho ene de wonye na adwa onte ho ogina ho na yesa de aba kan yensa wo de bonkrata mu na online stories no so ebrason se ye de ebromo be me na no pay me mu ache meje so be de nkunim die nan so eje o so no pay e de nyame ase e hye ye de oh nyame adom ye de nyame ase ye de nkunim die ye de gye ko ye ni die at the end of the day point na na ehia 3 points sir no go but eye sir 3 points no go de eye and likely say Portugal so ne Korea be draw that also count the fiasem Ghana or ye fan say Uruguay no anye ye kura na ye draw alice your best 4 points na say ye de ko ye ni mu no so near the queen ye mrata na ya de oh my and in fact if you keep an name na so oh yes what's what they say Azigi Lawrence ati Ziggy and the two games our bonum was saving 32 goals what queen kra 2 games our bonum was saving 32 goals send me share the picture wo me Facebook okay. Oh na comment no I am nwanwa o nwofo Ghana for oh yeah we nice guy oh you just ni go on mu oh nice yes. Even the picture no kra was so ball no mu no yeah why de no oje ye paw ye no ha wo de ne sa bo atwene wo ye ne no wa che no ko a nyame nka mo ho ate no mo ho ban eno ade ye Ghana for hwehwe no na wo ka se wo ye untimi hwe Black Stars match hwe enye easy nye na we America kwa sister na me hwe o say be ya honorable referee be hwe still na ni patimi yakoma ato ye yemu por 10 minutes echen ayi ball na mu na dey do 10 na wo say be obehwe still na ejai minim ne botaye se no opese nkofo ni say yo sadio eh serious wo 10 minutes atoso aso wasam na pound 32 seconds wo twan dey serious ti kenya ko na ina ba mu a ne ti koma kwakwate na is wajina ni so oh referee so nim de Ghana bo tumi ye ka wonya sa de ne da referee enenu abehwe un say ye pon ye un say kroma ye de ba oh emema su ba nyina ni ba na say wo mutie yo mutie no ni ba kroma fine nti mo ya de technical team mo ya de na me no na ya da bia meka no won say 2 goals ne ba ye no afemi hunu tede ne si ye na me boss abu birthday boy na na unim say no na ye abu birthday no na oh yeah say ball no sa na ama mpanimfo ye refi nti no enra na ye boss general manager Akam Brands Abdullah Awudu na ye birthday nti honorable no abese ahakra de yesi yenka boss bia basani stade ni dina ti abu ya misha onyo kese pa den no anke ya nim kunim so de anke waso be she ne ka betu afa ababoya ho kanyina aye dim kunim ta ese ya ne aboka ese ye shoto no ka beti yenka e nko beti yenka ka beti yenka nti ye de abu birthday na ba yi o birthday pa na anke she ye ya ke be no ka sem bi say ya se Ghana di kan sha ya no pe yeah as ye di but ye de nyame ase de nyame ase na do kwa se Korea for bobo o mo bo efia bobo o mo kwa mi ka se die no mudi die no die o mudi aso mo kwa mu nuane me see omo long passes no e bi na to fa ho e free hair kwa e po mu direct o I'm so wow ti am pese be kwa ye hokra si erade mo so ya na akwa bi enim ho wo ye no oje bo na no pese de ko ye keeper no wonam say hey wo ye sa de ya kofo no nam tenten wo ho sa no de abehye ye ntu de boko o say minim ade no mu de but sa nim be mo ye na me say eh ye na mu nchire ara na wo pass ama keeper no mo fa ho be je hye ya na ye no defense no so ya ade o no mo ya ade na Lawrence atizige so ya ade pa fa mamom sem kwa mo oh bomano o se nu ade service ni bi o ye no we just o hu se ba na se e beto hye ne so da djuma no oh sale o ujira ha wo ye odie obi kan ho asem so no so ne de no wa ya de na no so Jordan so ya de se no ne bra kan yo ayu dede na no ya de no bisa nem say we was it maybe someone and say one of these guys ebisa and say unye ye di na temu asa ne so ko social media ebo na baso o se anya ne hwanwa nti ya kasa obote no free mu no
na Ghana fo nso nim pay for makoma mu se ni nua ne ya de enti ya na me yin se enti ada na wondua na chosama kan onim papa ana kan se no nim papa no anya bone ma no enti wo awudim se ade na wo ya ade ye bebo abaso enti na wo ye na pese ntwe wada panza na wo second time wa ba be enu ni so obiye ni age obiye bo di sa so me sa de ne tu ho ehun se obiya se they are impressed enti so mo be impressed mo nya sa mo tete akoma sa what na ball no your revenge me no ene di anim asem qualify from the group stage there eno ye number 1 ye beko Uruguay ne di anim sesi a because of Suarez nti ye no mutu ade won makese pa so anya de so start bubu wo mo na mu yes and 2006 so Brazil and am ye ntimi an qualify to the next stage Brazil Korea na etimi krosos mienu group stage me ekwa ko chi omo oh round of 16 eti eno so boys in fashion team say revenge mienu a say Ghana na mabusum nyina ni die kire make sure say ye betimi atake a victory back at the free sa enkofo yi enchen because ntimi tonko so say da bia obedi ani sa yes obobobo na so ye de kakra ni takashi be fam ne be je points ya kwa anim de umemfa nyagudi umemfa nyagudi na menim se technical team no omo ewo de sure say bia sofo bi ne bat enu aso hu ya omo stands ni mu no hu say enanan mu ne namu ni ade em say o se say hu osofo a wabọ no na yi gina ho na mpaye no su di akire wo ho so hu tie wa ha nti we bofa na we so bofa nti akashi a wa de ne besi ni nyina ba ye adwuma nti no asa ye late sa nye late amufo ho asofo no so wuram na che say vim no because before me kokko am declare aso ba ku declare fasting em ye answer na yes I na asa ya na ye didi agro bisa asa ye hu na tay bisa sa na ye kanu but bibia mu nyame wo mu eye erade na ahwe so kaba na nke ya da yes sir kasabri ke ka blasters one say kaya ba ya de tree baba ya de wate ame mabo amodin na monkosoa na otuado so erade abofo no we no mani nyansen mu do na team ni nyina technical team ni nyina nso nyansen mu do a wo mu nyina adwen be ko ba ku bi se kwasi ye ni Richard ne Solo no Francis mu nyina ka bom na se me na me ye coach na ya mo beka bia mintia asa ye okwa so ho tie team work no eye adwuma na ya mrantie papa bia nyame amamo ahoden so musu muntie mpanimfo nsa munim de nanso wiase ya na de o twasa na ohun se na chi no achi a enti munim bo nti ne afra mu ti se ye tenetene mo kasa munye se ya enya abufuo so enye se bi obi ye ba muntie wo de tie de omo kan na mokọ na amfa wo mo ana kan ye omo besa ba betena se a chere se de bi enye ne se ye nyina ye tie ho se ye ne sa ye be ko because no de mo ye de na mo ye ne mo de so na mo chere se mo ye Ghana fo mo chere se mo ye Ghana fo never say that wo mo ye adwuma pa enra we de ani de mu ye sere mo ma no nkoso sa nye se mo ba ma mutiri mo aye mo de eno so hu hia as I say na next modern spirit dey call the next match so ye ni da ho munim sa Uruguay nipa ba ko no Suarez no ko tumi ye moma ye nchechere ne nsan ne 9 e bet say referees no so this time ba bia na no Suarez de ne sabo mu no na atra a line goal line ye best almost this time say try enye penalty asebiem e go because FIFA rules no e clear say the moment ball no betra goal line no say be connect say connect enya tra goal line pe e go it is our referees no be fair kire na on ne sabom te ye penalty biem ye penalty asebiem ye penalty ye enya tra ya patwa hwe na jimaye Jimaye, yam penalty bi ada. Pompa esa sa be simple. Ari o de Jimaye. No. Ya da o mase. Nyame nko omo ho. Omo ho ban because Ghana support kura wo ho no. E si eno ase ye di nkunimi. Hu sa ada foreigners no kura ni ade amaye. So say Ghana de ye ne many da so o. Eba kema me kabi eba bobo mu a eba die ma ye ni amanfo free se be betimi aya ma na ye fe ayensa na ho nti mompem kona eja by force by fire na by fire by force ni nyina abefa na see ni nyina ye adwuma ye de ba yes ye de ba no ne asem
Because I am Pedu Bessia, walk up in the Ebono, and your friendly matches. No. Young Tiania, ya de Dobocrata, daily graphic, Dobocrata, no Nesha, Siena, and pay, Nabe. Muhammad Kudus, Muhammad Kudus, na Brantiano Hernes, go forward, ain't any kudos to Kudus. I didn't want you careful. I had no one missing. Say, be a boat, be a basso, so I had dinner, and any dino, both and a difference. And it need do so. To Kudos and it Kudus. I said, on it team daily graphic, the workers are not a war basso, and what the woman dear South Korea for. Then one video be a Korean be shoot. The Beman in Panny. Oh, about who say, Chilasun, yeah, Chilasun. Nidiano. Yeah, Nidiano. It didn't be or more commentators and your move on me, who know, my fanasa, but me I sure see a drew or mukromoa. Yeah. They were pronouncing a very different from San also boy din. San also boy din. Say we are some more young, it is 2010. Now commentator between again. It's your some near telegraphic, the Bocratano, so the about year train, a year Uruguay for Yamia do my deaf fiada. And see, a rather said no can ye. 1 million more say. The moment ye bring you who say be anywhere. A yaboko as I dear now crowd better crowd more appreciating what yes I we nyame precope enti papa said a die no dim komono that's how when him bim the fiada men kosa wa would the Ghana who say yasuma as ya so happy ni anche enti papa ya my what would be a dear and so you do a good year say ya consider Ghana said that consider any other say it's your one some daily graphic the Bocrata so they are but nyame ya doma budget no 2023 budget no one best start no me debating tea or say chairman Sabonsu majority leader ne or Haruna Idrisu minority leader woman symphony no ed anymore ha now copy 13 the Bocrata no say a bayana ye economy ye be grow the year no yes you focus on tax enforcement. I was a taxi triano, chiano, shadana a year a jumano, when you shoom, because I'm Sana mana or ha. Na discussion a costo, a 2 triano, Yamian money, in Ipacacrane triana, no day. And today be a pressure no, Cacrana so, and 1 more triano 2 doors of saying, and see, say enforcement and any, I think, say a home here. He said, be our call big shops more solemnly at the also Mutria pa. And here be our Beno Aquatadia or yet a tea pa. Aquatadia, unim say, I didn't say, I feel baby over back on the taxes I would be a quack room near the and see a money a day. And he Monsieur baby, I was so be a treaty at one. Young will be into me to a be. And yes, I can crown and they be under pressure. Say, I said bank loan. Adeba company calculate interest on loan. AM Crawford do a agi loan. One na 8 minutes ai. Omo ntimi twa na calculate. I become a media become wo a obetimi twa no. Yes sir. Enema because say yetna say asoma na ehu say nipa dodo say etwa tax na ebenyes ka say dia. And I think the number of taxes na ye introduce ni yakebeti no so. But ye sheda ma ye ni enko so say yes tax ye twa obi ato paper ya ontwa tax. Nipa 50 na to papers no 25 penny ya 25 na omuchi and 25 no muchi enkope omachira kwan ni esa de daily guide asa be kan sem wo abesa to daily guide no so betwa ho tax it mean na mechia Ghanaian tax mechia daily guide me wan ye onchia ye no wafa no ho adi omo no se hwani kwan betimi afa so bechi su omo na nyasa na ya adwen se because ye pesike o se nya tax be bread ya ye be bedi kakra bi na omo etwa yes the system na ayede na yi ECG, me require send a million, but I don't know why, as I said, on person you talk credit, I say 500, Calco can 500 years. Yes, not 1 more meter. Sure. I feel now no me call ya. Me talk 5 I feel where I have 4, 8, and almost I'm say, since when? So, you know, me no dear. Yeah. Almost that dana million. And baby, I know more because I want me who then you me problem. And he say, "Be as say more send direct from Sikana a day from so. How many penny who when you name come no, I won't say Obia. And yes, and yes, Sikasama a ding. Oh, yeah. And he said, me no, dear me who best men a maquato. Now what send direct on my mehunwa. Because all this was some yada seriously, me.
then esa me kwa akoto na se wate no so a I me say wan hwe na so kire bi wasmo obi a oba ka to so wadi usika because ne wo pepa ne so no and reflect sika wo de ma no so ho enti mo communications no nya de no nya adwuma William Wate papa mo yi mo communication nya adwuma na mo ya na ya adwuma o ma nya adwuma because mun chirem na de e betwa yentimi na sumu na ne ayi sa system hwan data call off ne o problem now do one encounter bi ho menya bi o me area o de and why lucky I don't know and so mumra na mo ho a muni e bedidi nkomo because this am say weekend mu ho ba bi sa problem ne sa ba but anu according to us no ne ho de aba me de yes sa me no me bu ne me totogu so sa anti enko off okay but yeah me pesa me san tongu so enti so obakọ ne say system nya adwuma enti say no wo konso aye kire o card no yebusa so wo we bi anya adwuma me wa mo ana mo ton de ma ye enti ade na wo so nipa ne sofa enti we de ECG mpanifo digital ayampa ehunhia nanso ye ne nipa bonfo bi omo so te baabi no mo tache ade no na e di problem oba ti we mu nyina nso ebra no mo mpie mra na mo so mu ne ye medi nkomo ne nso ye nka nkire ahwefo ne atiefo se ye ne sa kasa bebre no ebetwa untwan ma problem ne ma ansa na asa wo be Russia ba be ma ye solution esa wo ma bufo na badada so ati ase ebi ne ayi fellow Ghanaians di anso oba ba ko pe no ano no papa da baba kupe enu kra no ode ayi betu mu sika mpedede enu ana trende ya sampote na ntia ni e pete enu ana anya adwuma so hunti entina ho ma problem no enkoye mu ansa no ba asa wo be kire enne ya problem no mumra ni emedi nkomo ye nipa yete bibia ase mama ni amedi nkomo na abufo ni hyemu a wo ba be ka bibi kra na nipa dem sure so hunti we de enye ayi kasa ija okay oh mami nwe na me say grader ne graphic omo be hosti biggest housing fair na me ya do ma Thursday okay na omo kan say na ya na me de by the end of the day Francis betimi anya bia na David ye be sinkunya church ideas ni nyina ba kin so bontimi nya dan ne bi ya try affordable bro for to but anya affordable dem bi no affordable no credit dem bi no affordable you quote in dollars esa na amane bo me state house ya bo ne pass on si dan ane bo be yefo e ma Ghana for to be tobi state house to asase na odi si dan it obey that madam wife ayefo enti ene sagleme edu level safi be dan ama private sector no aba beto it be da ayefo na ba na kura ntumi ama na anya be kwa kowiachi ampadumu ne eyi abumu ne tigomu ne pick om na beto ye na e target ye ba be see affordable house no afi ntumi nto because yes also the best 40% of your salary na timeji loan wa hwe would 40% o salary na akasa asa na wo lorry fair kura du sika ensuo ne kan ya mamu ufu no mu mamu so enti no you're ready to be affordable house. Omunyi ni free so. Omunyi free so because anya you're ready or no abeka kire. Tania musisi honom na se no ye me rent na no so price na mra from to your level so I think no so you fine. Now ko kan affordable. Ba bi so afie ke na no ne asenso bo achidi nkomo. Okay. Always is have mind for nisika be share affordable house ni bi mo. And just say na your private sector na e ba be ye. But government ni lazy na dia mom. So it tells us to be no say an affordable house or Ghana be. Affordable house be ni Ghana be. We go and pen for ni ready say ye ma edan no bo no ayefo. It dey be a fear for na. No obetumu ye bi obetumu so onye renovation. Yes akoye rent ya ko review and am fear be anye 1 year. No anye more than 6 months. O no so for dan ma han abede. Obeda he. Enti che say problem. Nyame na hwe nipa so. Edurachi na sports guy o mrefinidi na o kan sembi. Wono atimi tena sesen ya me anhoma sesen adwere ho pen. Because kwesi say wo hwe de eka wo bo at the end of the day. Na wo hwe waketua. Na obusa ho say hey, enti say sika na free hin. Say ready disika bi kan ye ho na ye nya we. Enye easy. Enye easy. Ebrani kroma ka be. Enti wo ma kan men sesen. What nya say befu woni so. Niema be nwunwuna wo wasome sesen na de yenko ne saa nyame behwe ye ti yetam na so ye de ye nso ye e ma no nya asam no dada sanya no asam da ena na so ye former president
John Dramani mama the birthday. Hey, na me finish ah. Akra, you show happy birthday. Na 29th November. 29th November. Ntani wonya 62. Yeah. Nyame o nhyiraw. Sa. No onyo kese. Amen. Kopem so obeye kese pa. Amen. Amen. Nti ababa fie. Why papa? Yeah. Breakfast dey enso ye. Beba bedi. Okay, Jeffrey. Yeah. Nti ada mo ase papa good